Payaldo, Indung, Kapampangan. Iniing balen, ing manimunang programang Talapamya Kapabaluan, Dikil King Indung, Kapampangan. Malaus ko po kayong merong episode ng kiyakatang katlong season, ngayon pong katlong aldo ng Enero kin kasalangsungang Banuang 2018. Yak po dyan na lumbang parungaw, masaplalang bayong Banwa, kiyakatamuan po. Pagmananman mila po rin sa Blang Kapampangang Malve Overseas, kapamilataning www.cltv36, king pugyaktang live streaming app king Android at iOS at karenggang Malve king Facebook Live ng CLTV36 Official. At panalbenta katamo noon po king UHF Channel 36 at kareng migit 40 cable partners, keti mo po king Mabirog, kalibutarang Luzon. Aratang tala mo noon po rin sa Blang Pulo ng Pilipinas, nationwide, kapamilataning Signal TV Channel 115. Masaplalang bayong Banwa Kabalen, nasa pasibayong metong nuan apabanwa, insalubong kiyakatamungan. Nekad keraklan kiyakatamu ring makimialiwang tradisyon balang lulub ing bayong Banwa. At karalasan kareti, ing pamangawang New Year's resolution, bang umpisa ning pamagbayo king sarili, king umpisa na ning Banwa. Masanti nga panugali iti nga ring keraklan. Dapat emo sana makakalingwan, aali mo po balang bayong Banwa dapat babaywan ding ekasantingan. At syempre, king kapurmerong Banwa ning 2018, makalingwanwari naman ning masaya at makuling selebrasyon ning meto nga kapiyasan keti Kapampangan. King balena po ning minalin, iti po ing Aguman Sanduk. Keti midiri ng aliwang klase ning kaligayan ing balen balang nga 1 ning Enero. Ding kelalakihan kasi magpiblas babayi, bang makapagdalang saya at tula karing-karelang memalen at turistang dadayo. Dapat may kadkeraklan karing Kapampangan alang kabaluan dikil king tune, istorya king gulot ning kapiyasang iti. Nung bakit magpiblas la pong pambabayi at maglaging yalo ang koloreti keti king lupada ring kelalakinan king balen IT. Alben tayo. Eko pa'y baligo kabalen, opo, lalaki la po rin mga timbes sa dalaga nga rin. Ila po rin kaya beking kapesta nga Aguman Sanduk, kimbalening minalin. King milabas ang migi 80 banwa, meging tradisyon da na rin kelalakyan kimbalen, ama nyulo duster o nanumang imalan da rin karelang asawa tima. Pangayabak ng bayang banwa o balang pormerong aldo ng Enero. Kumpleto pelalong makeup ang pang clothes, kaya baying sanduk at mapilang kending. Dumurot dete king balen at mitupa-tupak ing plaza tulid ng Pisabian ng Santa Monica. Inga pataralang banwang Pisabian ng balen, bang parangalan ng reyna ng Aguman Sanduk. Agpangkarelang memalan menong pisa kanoing tradisyong iti inyang 1930s. Nung nuka rin mesalanta ing pupul ng balen, king kailang yan o drought. King kaporya naman ning meto nga grupo daring lalaki Aguman, alang tuto lamitas sing moral daring magmalundang kabalen. Migluto at mena pagkanureting lelut at mialiwang pamangan kimplaso ning balen bang iyang pangkareng-karelang kabalen. Mapilang pakanukareng miyembro ning Aguman, migimalang pambabayi. Meging matagumpe naman ing paralang iti at menong balik ing ligalig ning balen. Inyaman ibat kanita, meging tradisyon na ing selebrasyong iti, akalambatan inawas rang Aguman Sanduk. Manibat kanita marakal namo naman kanumigbayo king tradisyong iti. Kalupaning nung kanita lalaki lamuring malyaring makyabe, ngeni mapalyaring namo naman makyabe king parada at selebrasyon ding membro ng LGBT community. Iti paluli na kanuning ngayang pangdang serbisyo king komunidad at king aktibidad. Makanyan man at king sumangit ning pamanaliwa uli ning progreso ning panahon at ning tradisyong iti, metong muka ng bagay ing epitasang may bayo king selebrasyong iti. Apin ning alampat ng pamamyaligaya at pag-asa karing memalan ning minalin at king mabilog a Kapampangan. Sa salaminan na kanuniti ing sikanan at katatagan ning Kapampangan, aking libuta daan ning nanumang problema, pipilinan na pamuring tuliran at solusyonan iti kambening pamamyasaya karing keraklan.
Kasanting po nga akakit na kinggulot ning makabayong panahon, balaos pa mo rin pagselebran po yung kapiestang iti. Inyaking lagyo na po ning mabilog a CL36, luwid langan po ring tao kinggulot ning Aguman Sanduk, at pagdaton niya po ing metong karang peka makulang tradisyon ning Kapampangan. Nasa maging masanting ay alimbawa mo naman iti, karang aluang balen a pamagmasabal ding balang kapiestan, uling metong lareti karang sasalamin king kaya katampong panga Kapampangan. Kabalen, king kaya katampong pa magbalik lakwas tayo pong pakibalwan ng istorya, king gulot ng kapiyasang iti, at inkayang meging gampaw advokasya para king banwang iti. Eko po mama ko, magbalik ya, ing balen. Magbalik ya po ing mani mo ng programang Talapamya Kapabaluan, Dikilking Kulturang Kapampangan. Pagmananwan mila po rin sablang malening minalin at din pong sablang ginusal at gugusal bang ni Daon ing Aguman Sanduk, balang banwa. Luid kayong po. Kabalen, kaya betane man po ngeni ni istorya Niki Soto. Metong nga po karing pamuntok bang matagumpeng ni Daon ing Aguman Sanduk 2018. Maya pakawarasan, Sir Jan? Okay po. Sir Jan, o ini, metong ka pala karening pamuntok ning Aguman Sanduk net. Buri ko sanang abalo, kasi rening kabalenta mo, lalo na retang atsukeng aluwang lugar. They know what is Aguman Sanduk, pero alalang masyadong background. Makanano yung wari na gumpisa ing Aguman Sanduk, kaya king balening minali. Dakalya kasi kwento yung Aguman Sanduk ay ni re-story na. Pero ay para ka na ako, itang kwento para ka na akong kaya naninig. Itang JDN Center of Kapampangan Studies. Okay. Puitang king Holy Angel University. Yung Aguman Sanduk may kumpisaya anyang 1931. 1931. So, meaning pila ng years kanito? 87 years. 87 years. Okay po. Nung no ko rin ing minalin makadanas siyang kasakitan, drought, tagtuyot, kanyan. Alang po pulalangani, may ang sirala rin tanaman daring ortelano. Yes. Kanita. Definitely, mababala moral din tao kanta at malungkot lang. Malungkot lang, lalo na ding asawang babay. Ngayon yatin may nga grupo kanitang 1931, magluto lang lelot, yung pinakandada kanita, lelot manok. Yung 1931, so ito, may gisan itang lelot. Ngayon, yatin pang atang may hapangan kanita. Imitagan na mo sandok ang pong balanga. Okay. Ngayon, detang grupong oreta, isip da, may blas lang pambabae, mamiyan sa yaking plaza. Bata ding tao king memalin, ela malungkot. Ngayon, detang mitagan ng sandok ang pong balanga, dela-dela reto, habang menyurod lang pambabae, may lagay lang uling, karelang lupa, para pasayan din tao king kabalenan. Yes. King mga tamparalan na dyan pang makadanas siyang kalungkutan ng balen. Pansamantala, akalingwanda eh. Akalingwanda. Yes. Ing panahon na ita, bayo ya pamayaw sa Aguman Sanduk. Inaus ding Aguman alang tutol. Alang tutol. Alang tutol. Okay. Bala mo alang ko kontra. Walang ko kontra. Uling makaranas lapin kay kasakitan din yung malen kanito. Yaking mapila na banwa, meg tuloy-tuloy yung itang gewadang itang gaking meging tradisyon ne. Gewadang Aguman Sanduk. Uling king susunod na banwa, meging masagana nga ni daring tao. Kanya meging kaini nga Aguman Sanduk. Talagang may institutionalized na. At metong na, ang ganinong manungkulan, ala ko yung Aguman Sanduk. Gawada ning ka. Yes. At bali po, siguro metong yari ni ka rin papakita mo na ita mo pong Kapampangan, libuta dareta kapag subukan kayong di, manintong tamong paralan, bakan ta saya. Tami nga sabihin na rin Kapampangan, resilient lang, pasibayo lang kakabiye po tang libuta daretang dadanas tamong unos, just like itang Mount Pinatubo eruption at ngeni pining balena ning minali na. Ngini, uling banwa balo ko, ali-aliwala po rin mag-handle. Kaya Aguman Sanduk. Makanano yung mapipili ring mamuntukan kalupa mo dyan? Kanita po kasi per batch siya ka ring school. So, bala mo yata may milako nita makatangin eh. Mamili yung LGU, yung local government, kareng mga sa grupo, kalupa da ring may muntukan ngayon, ding Bayan L3. 15 years ago, king wata na rin yan eh. So, ilan na naman may gandel ngayon ng Aguman Sanduk. Tapos ngayon, may gayang LGU na naman, kareng batch, bayong batch.
para mag-andel king 2019. Yes. At masanting ita na, bala mo ating public-private partnership Awa, king makanya naliwayang LGU ing mag-handle bakan tapi naman karen tutuking ban mo. At ilang involvement. Yung sariling committee, yung sariling host. At saka po karen kabalen mi bakan taabalo dahil Aguman meaning a fellowship, di ba? Fellowship of the Ladel. Yes, fellowship of the Ladel. Kasi minsan isipan na, nanuya kayo itang Aguman. So at least kanya natin lang idea. Pero ban mo ba ating kayong tema para kay Aguman? At natin kaming tema. Depende kasi ka rin committee na itang buritang tema kanita. Tukol king environment, makanyan. This year, naning... This year ay balikan tang milabasan para king masaganang kinabukasan mo. Yes, wala mo itang kung nanitang pigdalana na ng balen, tamo kakalingwan. Makanano karakalaren kay makyabe. Kasi minsan may nga event maging successful yan nung alang partisipasyon na rin tao. Hundreds of men siguro mas takal. Siguro ngayon uling per barangay minimum of 30 participant. Kada tayo pa maglakad dito. Aparte pa yung kareng float da. Okay. So, balo ko 15 niya barangay yung minalin. 15. So, balang barangay at ilang 30 participants, yapin data rin street dancers. Yan pwera pa itang float. Nano lahat ang competition kanyan. Siyempre, manili taong sigurado kareng kaya katang participants. Ngayon kasi lang street dancing kaya. So, lang street dance, pelitan ding street street performance. Nano yung performance? Datang maglakad natin lang kanya-kanyang perform kaya natin mabukto, natin okay. Datang manganak, alwa-alwa. Basta nung mga nanood kahit ang tin paliwanag ka rin manal. Yes. So, dapat kay lalakinan mo, kaya din. Lalaki mo dapat, bawal na rin kay ka rin. Ring LGBT. LGBT. Yes. Makanano yun naman, makanano yung gagawan ba kanita, itang tradisyon kanita. Sabi yo kanita, ating balanga, ating sanduk. Dening icon na rin, kailangan labang akit ka rin float. Kailangan laban kasi ilang pinaka migmarka kitang kaya kitang istorya. Kita pingmitagan sandok kanita pong balanga. Yes. So, dapat ilang float bas kinanuya yung style. At yung parang karantang balanga pong sandok. Yes. Pag sinabi deing Aguman Sanduk, nanong buri yung atandanan da rin tao, ring manalbe, ring dadayo kaya kayo. Pag sinabi deing Aguman Sanduk. Aguman Sanduk is literally translated as Fellowship of the Ladel. So, kita mo kabampangan kapag sauk-sauk, alang dumanok. Kapag nagtutulungan, walang magugutom. Yes. So, bala mo po itaing buri yung ipakit. Ngayon, may labasan ba? Kasi dati akakit ko, lalong ring manungkulan, magpiblaslay This year ba, mag-participate naman po talaga rin ang LG yung kilalakinan? At yula rin po lalo na rin committee, magkailat. Kumala rin aluang guest, artista, Ating kayo bang search for Miss Aguman Sanduk, itang kung ninong manyambot? Balo ko sino yung palagwanan nini Kung ninitang makatula. Aglies Reina. Aglies Reina. Okay, nani yung barangay may nyambot? Ngayon yung barangay Santa Rita. Barangay Okay. Santa Rita, second place, Barangay Lourdes. And third place, Kaya talaga talagang linawi la balang ito lang barangay. si criteria Aliwa naman rin kapitan, ilang mag-ring. Kasi balo kanita required la ring kapitan, numalyari, ila retang center na ning karel ng barangay float. Makapag mo naman ba kayong kasalukuyan? Aliya, ito lang kanya-kanyang criteria ding, mamiyaya kasing kayong committee, criteria for judging. So, ding judges, edala balo no ko rin pakalat-galat. Okay, manlawi ating tamong kunwari, 30% best float, 50% Aglies Reina, 20% Bakit kailangan Aglies? Kasi uling siguro niyang minunang panahon, may lapin uling para mamiyesaya kareng King Memalen. Yes. Kumbaga habang dadalan nyo, matutula ka kayo itong makakaliwan mo yung problema. Yes. At saka alia ti maging typical pageant datang na nung sumahan tala mga makananula mo karakal din kaya kayong din kaya lalakinan may kyabe this year. This year siguro more or less 1,000 plus na. Haring makyabe, tsaka retang siyempre, retang bystander. Sabi da kasi ding mga tuwa,
Gusto nga kami ni Blas pang babae, kata kami nalin na, sabi ko. Kaya rin lalaki ka, nalos mo ni Blas nungan pang babae. Tsaka yung kasanti nga nini, bala mo, kaya naman, somehow tribute niya ka rin babae. Wa, ka rin Kasi babae. ilang pasayan mo just like atang aman man mo kayong history, bala mo, burida lang, saya, detang asawa. Di nga asawa ng babae. Yes. Madakala salamat dyan, king pa mag-share mo kaya kami kung naning Aguman Sanduk. Watatigang panawling mensahe ka rin kaya nakan, baka tayo makalingwan nining tradisyon na yun. Kaya po kung kaya nakan, karing may malenta kami nalin, sana supportan tayo nga Aguman Sanduk, tamo banwa. At tayo kakalingwan ng kaya katamong kultura. Kaya tayo pa karing luwang lugar para kaya katamong tradisyon na yung mawala. Okay, dakala salamat. Sir John Nicky. Kimpo nga sa lungsungan, metong niya po iting Aguman Sanduk, kareng kapiestan keti probinsya, alapong patnang mamiya kule at tula, mo po kareng kapampangan, nuni pati karenggang turistang dadayo bang pakibalwa ning makulang istorya ning Pampanga. Metong niya mo naman po iti kareng magpatuto, king malalam ang kultura tradisyon ning laing kapampangan. Inya po magsilbi sana iting inspirasyon kaya katamungan at pagmasabalan ning kaya katang kultura para king ikasaplala ning kapampangan. Kabalan man, tili ko pumakantabe, uling kigya katampa magbalik, akaya betanong man puring aduang kainakan, aking sumangid ning modernong panahon, ing pamagpasyaking malalam ang kultura ning kapampangan, ing karela pong papakit. Kung pumama ko, magbalik ya, ing balik.